što je vrlo važno za naglasiti je da perimenopauza i menopauza nisu samo... Pa ček, sad idem da žene nisu dobile terapiju. Di si ti je? Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Bad girls make 'em say wow. Epizoda 5. Epizoda 5. Zadnja epizoda. Čekaj, jedan cheers. Cheers, cheers. Evo, Edita, sezona 1 je gotova. Hvala svima koji su zdržali 5 epizoda. Mi se već pozdravljamo, nismo još snimile ovu. Pozdravljamo se i primamo nominacije za Oscara. Što dobivaju ljudi koji snimaju podcastove? Ne znam, nema te nagrade Emmy. još. Možda je Emmy neki, a nema Serije. još. Ali kad nas vide, to je to. To je to. To je to. Nas Zadnja na epizoda. hrvatskom. Zadnja epizoda. Hoćeš jedan uvod? Da napravim jedan uvod. Ajde. Dugo smo se razmišljale hoćemo li snimiti ovu epizodu, zato što se radi o kontroverznoj temi. Tako je. I onda smo odlučile da ćemo ipak biti Jebeš hrabre. sve. Da. Da ćemo biti hrabre i danas ćemo pričati o hormonalnoj nadomjesnoj terapiji za žene. O Bože. A bitno je da pričamo o tome jer ti dobivaš jako puno upita na tu temu. Ja svaki put kad spomenem ili provučem tu premisu na Instagramu, svaki put dobivam jako puno upita vezano za terapiju. Meni je super da se žene interesiraju oko toga. Super. Je, apsolutno, apsolutno. Kad pričamo o hormonalnoj nadomjesnoj terapiji, skraćeno HRT, pričamo o... reklama za HRT. Ali ne televiziju. Ne televizijski program. Pričamo o nadomještanju estrogena, progesterona i testosterona i to na 2 načina, lokalno ili sistemski. Tako je. A daj nam ti, Lidija, reci zašto je ovo kontroverzna tema? Meni uvijek dođu najteža pitanja. Tebi najteža, Bože, ti si znanstvenica. A nije zato što imam tu kompjuter pa čitam Pa zato što sve. si znanstvenica, imaš kompjuter i naočale. Stereotipi. Zašto je hormonska nadomjesna terapija kontroverzna? Priča kreće u 90-ima sa Women's Health Initiative. Znači, to je studija koja je pokrenuta sa ciljem da se proučavaju žene u menopauzi i konkretno učinak hormonske nadomjesne terapije na srčane bolesti, na rak dojke i na moždani udar. E sad, studija je prerano zapravo prekinuta iz razloga jer su našli da uzrokuje povećan rizik raka dojke. To je jedino bilo zapravo što se reportalo u medijima, nastala je cijela hajka oko toga i zapravo tu se prestaju prepisivati hormoni kao nadomjesnoj terapiji u menopauzi. E sad, zašto je ta studija kasnije diskreditirana i zapravo problematična bila u startu? Prvo, zato što su gledali populaciju žena koja je tehnički bila, pod navodnike ću staviti, prestara, ili populacija žena u postmenopauzi. Zašto kažem prestara? Zato što, kao što možda neki znaju, a ako ne sad će saznat, hormonska nadomjesna terapija se zapravo treba krenuti što ranije da bi imala efekt kasnije. Tako da žene koje bi zapravo trebale biti gledane za efekt toga su u 40-ima, a ne u 60-ima. To je već postmenopauza. To je bila jedna stvar. Druga stvar je bila to da formulacije hormona koje su oni koristili su bile zastarjele, čak i za to vrijeme. Danas se koriste puno bolje i puno bolje formulacije estrogena, progesterona i tako dalje. I treća stvar je bila ta da mediji, pošto sam rekla da je nastala medijska hajka, su samo prenijeli negativne aspekte oko raka dojke, a ovaj pozitivni efekt koji je isto bio snimljen i kasnije su se radile reanalize, pokazale su da je kod mlađe populacije žena, koja kažem je zapravo trebala biti populacija žena, pokazano je da je bio nekakav protektivni učinak kod srčanih oboljenja, moždanog udara i tako dalje i tako dalje. Dakle, drama. Ovo sam baš školski prenijela u studiju. Sjedi odličan. I sad, ono što je puno zanimljivije, zapravo šta se dogodilo, koje su bile posljedice toga što
ta studija zasrala. I moram reći, doktor Peter Attia, kojeg ja pobožno pratim, po njemu je to najveća obmana u povijesti medicine. Znači, ta studija. Dakle, major shit. Sad, koje su dve uhvatio mi krču noć. To je sigurno neki simptom. Da, šalim se. Ili nije, uglavnom, ne stavimo. Koje su dvije posljedice koje je ta studija imala? Prva je to da postoji cijela generacija žena koje nije dobila adekvatnu terapiju. Znači, žene koje su prošle svoju perimenopauzu ili menopauzu i prolaze zapravo, bez da su, znači, koje su trpile simptome, ne? Bez da su dobile ikakvu terapiju za to. A s druge strane, što je zapravo po meni još više scary, je da se pokazuje da je povećan rizik kod žena što se tiče srčanih oboljenja, što se tiče osteoporoze, što se tiče metaboličkih poremećaja i demencije. I što je užasno važno za naglasiti je da perimenopauza i menopauza nisu samo ginekološki problem, već problem našeg psihijatra, psihologa, nefrologa, urologa, endokrinologa, dermatologa, fitness trenera i svih mogućih djelatnika užeg i šireg zdravstvenog sustava. Tako je. Ne bi trebala biti samo pripisivana od strane ginekologa. Apsolutno ne. Jer nije ginekološki problem. Niti se događa samo u jajnicima. Tako je. I druga stvar? Druga stvar je isto tako cijela generacija liječnika je zapravo needucirana kada i kako pripisivati hormonsku nadomjesnu terapiju. Znači, mislim, to su tu po meni, su ti oni primjeri kad dođeš doktoru i kažu ti premlada si, šta god da ti prijaviš, popite čašu vina, opustite se malo, kupka i tako to. To vam je u ženskom kodu, tak je kak je. I tako. To su načini hendlanja simptoma perimenopauze i menopauze u našem društvu. Našem, ne mislim samo Hrvatska, mislim generalno, to je globalni je problem. Znači, to su vam recepture koje dobite, a ne da vas neko sasluša i zapravo potencijalno ponudi hormonsku nadomjesnu terapiju. Činjenica je da živimo u vremenu kada su žene dužne prema samima sebi i svim budućim generacijama vršiti pritisak na sustav, postavljati pitanja i tražiti odgovore. Tako je. Trenutno žene, izborite se za sebe. Moramo se izboriti za sebe i ovo je vrlo vjerojatno najveća ostavština ove generacije žena. Tako je. Kako doći do hormonske nadomjesne terapije? Ajde svoje iskustvo. Pitanje za $1.000.000. Da. Boga mi te i košta $1.000.000. Šta u živcima, u vremenu i tako dalje. Pa ja mogu reći, smijem to reći, da sam ja svoju progesteronsku kremu, s obzirom da ja za sad imam iskustvo samo sa progesteronom, dobila od doktorice Sanje Toljan u Hrvatskoj, koja je poznata po svom radu sa ženama i koja već dugi niz godina priča o ovim temama i bori se za prava žena. Tako da to je bio moj put. Poseban pozdrav doktorici Toljan. Doktorici Toljan, možda bude gledala. Ako budete, pišite u komentarima što mislite. Ja mislim da doktorica Toljan ne gleda društvene mreže. A možda Facebook. Mislim da Facebook gleda. Tak si je ona stavila u neki Gen X bucket. Dobro, uglavnom, znači, nastavi. To je to. Ja sam preko nje s njom razgovarala, ali ja sam već njena pacijentica stvarno dugi niz godina. Ja mislim da sam prvi put bila kod nje prije 10 godina. A tvoj? Koji je tvoj bio put? Moj progesteron sličan, ali težak. Definitivno moraš naći doktora koji ti je spreman prepisati tu terapiju. Ja
uz dodatak progesterona koristim i, koji je sistemska terapija, koristim i estrogensku kremu, lokalnu estrogensku kremu za vaginalnu suhoću. Tako je. I to I koristiš je vaginalno. Da. Koristim je vaginalno. Vaginalna suhoća je za sve koji žele znati više isto jedan od simptoma perimenopauze. Može biti vanjska i unutarnja. Ja ne znam, valjda sam blagoslovljena pa imam samo vanjsku, ali suma sumarum ništa mi nije pomoglo do estrogenske kreme i... Nije ti kokosovo. Edita mi je prvo... Mima mi je Prosti, ja ti nisam rekla se mažeš kokosovo. Edita mi je dala neko drugo ulje, kažem, ali ovo 2 ulja... Ja sam ti dala drugo ulje s obzirom da si imala povećane tegobe nakon saune. Da, istina, povećala mi, suhoća mi se pogoršala definitivno nakon saune. Ja sam ti dala fantastično ulje. Ulje je fantastično, Mimi je isto nakon toga dala kokosa, isto fantastično, nijedno ulje ne pomaže do estrogenske kreme. Estrogenska krema pomaže i by the way treba vremena da krene djelovati. Recimo, puno sporije mi je bilo sa estrogenskom kremom nego što mi je bilo sa progesteronskom kremom. Ali estrogensku kremu sam zapravo dobila vrlo lako. Dapače mi je ginekologica tu u Berlinu, pošto imam 7 ginekologa na retaineru preko Hrvatske i Njemačke, ali ginekologica u Berlinu mi je zapravo sama preporučila da krenem koristiti kremu, iako rekla sam mi da koristim progesteron, rekla sam za šta mi je progesteronska krema pomogla i rekla sam da imam i vaginalnu suhoću, ona mi je iskomentirala da za to sigurno mi neće pomoći progesteronska krema i da probam sa estrogenskom. Tako da to sam stvarno dobila bez problema. Ne znam da li zato jer sam već joj ispričala da uzimam progesteronsku kremu, Mislim, nekakav je splet okolnosti, edukacije, pitanja, komunikacije, povjerenja. Tako je. Uglavnom, lijep pozdrav dr. Hajni koja sigurno ne sluša jer je Njemica, ali svejedno ona mi je pomogla. Ali ja ću se isto ići kod nje. Mislim, tu nam je blizu, tako da se isplati. Da. Ali mislim što je bitno reći samo, zato što pričamo o toj hormonskoj nadomjesnoj terapiji. Znači, hormonska nadomjesna terapija svaka žena bi trebala imati mogućnost da je dobije, šta ne znači da svaka žena je kandidat za hormonsku nadomjesnu terapiju. Morate pričati sa svojim doktorom o tome i savjetovati se. I mislim, nažalost u većini slučajeva morat ćete vi biti ti koji će inicirati tu priču i možda ćete trebati promijeniti ginekologa, ali žene, izborite se za sebe. Ja vam kažem life changing. Ili nekog drugog doktora. Ali žene prvo odlaze ginekologu. Da, to je činjenica. Kao i nekog drugog specijalizanta, to si mislim reći. Možda da malo bolje objasnimo o čemu se radi. Zamislite da imate dijabetes i znate da postoji lijek za dijabetes ili nešto što vam može pomoći, nazovimo to tako, i vama ga doktor ne prepisuje. Kako bi se ponašali u tom trenutku? To je možda nekakva ideja. Nekog bi prebili da dobite lijekove. Lidija bi prebila. Ja uvijek volim otići prema nasilju, a zapravo sam apsolutno ne znam da li sam nikad jednom sam pretukla jednog u osnovnoj školi, znam da znate. Ali dobro, to je za druge. Sve se računa. Karmički. Ako nikako, onda karmički. Uglavnom, to je nekakva ideja koju bismo mi trebale imati u našoj glavi kada odlazimo kod zdravstvenih djelatnika i potičemo taj razgovor. Tako je. Znači, spremite se za odlazak, vjerojatno će to biti ginekologu prvo i osnovno. Pratite simptome, mislim, spremite svoju priču i budite spremne da imate razgovor, vi ste educirane da imate razgovor o hormonskoj nadomjesnoj terapiji. Mislim što je užasno teško, zato što... Ali drugčije ne ide. Drugčije ne ide, ali znaš, teško je doći liječniku i reći, gle, ja mislim da ti nisi u pravu. Da, ne, znam. Meni dan danas nije lako doći reći, ali... Meni nikad nije lako doći. Moj recept za uspjeh, koji uopće ne mislim ni da je lagan i da je svima moguć, je ja tražim doktora dok ne nađem doktora koji će me saslušati i omogućiti. To bi možda bio dobar prvi savjet ili prvi korak. Jednostavno, doktori koji su otvoreni za razgovor su možda ti doktori gdje ćemo
naravno imati najbolju komunikaciju i onda vidjeti šta se iz te komunikacije može dogoditi. Tako. Naravno, ne trebamo mi odlaziti doktorima sa idejom, gle, ja želim estrogen, ja želim progesteron. To nije poanta priče. Poanta je priče da imate nekoga ko vas može saslušati, uvažiti, ne omalovažavati i ponuditi vam neka od rješenja. To će Tako je. možda biti, možda neće biti hormonalna terapija, možda ćete na kraju... Ali definitivno nije čaša vina i kupka, samo da vam kažem. Da, definitivno, da, to imajte na umu, da to nisu terapije koje bismo trebali dobivati od liječnika kada pričamo o perimenopauzi i menopauzi. I nakon ovoga izlazi jedan mali vodič kako razgovarati sa liječnicima u suradnji sa Majom Glišića-Brovec. Pozdrav Maja i hvala. Ja mislim da smo sve rekli što smo Misliš da htjeli smo reći. sve rekli? Da. Ako imate pitanja, pišite u komentarima. Ali nećemo odgovoriti, jer je Nećemo zadnja emisija. odgovoriti ništa. Mi idemo na godišnji. Mi idemo na godišnji, ali... Bilo bi nam drago da potaknemo na razmišljanje, da potaknemo na razgovore. Da. Bilo bi nam drago snimiti sezonu 2. Koliko god se stalno žalimo da nam je teško snimati. A mi imamo, naš je problem što imamo previše za pričati na tu temu, tako da mi imamo materijala za snimati, samo se moramo natjerati da snimamo. To je jedan razlog. Drugi je razlog što pričamo o vrlo kontroverznim stvarima i jako nam je pomozi mi sad opet naći riječ. Jako smo hrabre. Jako smo hrabre. Tvoj mobitel, ovaj put nije moj mobitel, Lidin mobitel. Jednostavno odgovornost je velika. Je. I onda to čini svaku emisiju puno zahtjevnijom nego što ona sad možda na van izgleda. Da. Mi se cijelo vrijeme trudimo da stavljamo disclaimere, da se to, i što je istina, ovo su stvari koje nama pomažu, što ne znači da će pomoći svima. A većina toga hoće. Većina, spavanje, te stvari, ja govorim više ovo što se tiče nekakve farmakologije, možda suplementacije, najbolje bi bilo da to radite u suradnji sa stručnjacima. Da, trebate. Da. I znam što mislite da smo mi stručnjaci, ali mislimo na profesionalce. Ojoj, hvala vam puno. Hvala svima koji ste odgledali sve emisije. Hvala svima na dosadašnjim... Svi dvoje. Na dosadašnjim komentarima, podršci, dijeljenju. I glasajte da li želite sezonu 2. Da. Jer ćemo staviti neku anketu da glasi pa možemo staviti neku anketu. Ja ću klikat. Hoću. Mimi je obećala da će raditi. Lidi se svidjelo. Mimi je obećala da će raditi fake akaunte, samo da nam komentira. Da komentira i gleda. Tako da, evo ona će, ako neće niko. Hvala vam svima puno. Hvala Uživajte tebi, u ljetu. Lidija. Hvala tebi, Lidija, što si bila moja sugovornica. Baš mi je bilo podrška, lijepo. Oslonac. 80% vremena sam znala da nema kamere tu, ali 20% sam znala da je kamera tu i nije mi bilo ugodno. Ali dobro, evo, preživjela sam. Preživjeli smo. Ekipa, čao. Ćao. Budite hrabre. Budite i nježne prema sebi. Bog.